ndumiwe ashaka wiyahure wewe ureke ibyo bintu we mwisharike hasi kwanza mutu niyeme Angela mwisharike hasi vuganira kweli Angela kivyo bintu fatira mikoro na kweli Angela kivyo na mikoro nikoro kumya mikoro nikoro kenda kweli kimunyekira mwicara Angeleka Angeleka ibyo bintu we reka basuvugane ndatuvugane kwanza ndavugana mukobwa mwe tuvugane kumamwe tuvugane Angeleka kwinginze gite Angeleka ibyo bintu mama yangu ndabona ni hatari bakunze INYISHU media ndabona ko ni birefu bikomeye cyane reka umukobwa wandagira yice kumbe Angeleka ibyo bintu Angeleka 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 ibi bintu basi ninde yabitumye byo ushaka kwiyahura twari ivyo binini byose turabe mukobwa ivi uti byose ibi nibishoboka no tora nivyo ngo binga mukobwa biti meze neza nawe ntibigushaka ikinganye wagize ikibazo iki ucumfashe ikibazo nagize ushaka kukimenyera kubera kugira wiyahure kandi mbona ukiri umwana muto cyane nibirebire ikibazo mbari habaye iyo atakibazo gihari mba ndiko nkora ibintu Hello guys, mwaramutse cyane muri Vanya na muhereye kuri mikoro za INYISHU media bari na misatso y'icya maresi nkuko bisanzwe inyuma ya kamera uko na Bobo Vanchi umukameraman kavitoramo neza muno munsi nkuko bisanzwe na Rosurusa kucanye amakuru yo kwezi wavuga ko hari umukobwa afise ikibazo agomba gufa kumvo zuko umuhungu yamuhemukiye ariko no munsi ndavuga ati nkuko bisanzwe rekanye ndabe ivyo bintu biko ari ukucanye ko ari kinyoma na cyane ko agira ako yapfa mu buryo buyobeye ko agira akoresha ibintu vyo kwiyahura none cameraman tugende turabe ivyari ivyo nuko bimeze kuyo dushobore kumenya uko bimeze nuko vyogenda cameraman ingo tugende turabe abakoze INYISHU media nibaze ko muri kumwe na Mr. Swinchanye Swinyoko bisanzwe amakuru yo kwizigirwa canke yo kwizegwa reka tugende turabe ivyari ivyo umbere dushobore kumenya uko vyagenda nuko bishobora kugenda nuko vyifashe abakoze INYISHU media bakomwe natwe kugira ngo turabe bambariye ko ninjira ngaho ariko ndavuga ati none ahantu vy'ukuri ndaza kuhaca guhagarara cameraman hagarara gato sinzi ko ari kukuri none ndiko ndibaza gusa kimwe nibiki cameraman ngo cameraman mukobwa bite Angeleka ibyo bintu nibikiranye kurakora zana reka ni wiyahure zana Angeleka we nibiki ibyo bintu sawa meze neza meze Angeleka mwisharike hasi we mukobwa mwisharike hasi none iki Angeleka reka ibyo bintu INYISHU media abona ari birefuza Angeleka ibyo bintu ashaka wiyahure wewe ureke ibyo bintu we mwisharike hasi kwanza mutu niyeme mwisharike hasi vuganira kweli Angeleka ibyo bintu fatira mikoro na kweli Angeleka ibyo bintu na mikoro nikoro kumya mikoro nikoro kenda kweli kimunyekira mwicara Angeleka Angeleka ibyo bintu we reka basuvugane ndatuvugane kwanza ndavugana
mukobwa mwamwe tuvugane umamwe tuvugane Angela kwinginze gite Angela kivyo bintu mama yangu ndabona ni hatari bakunze nyinshi media ndabona ko ni birefu bikomeye cyane reka umukobwa wandagira yice kumbe Angela kivyo bintu Angela Angela karabazi Angela kibibintu basi ninde yabitumye byo ushaka kwiyahura twari ivyo binini byose turabe mukobwa ivyo byose ibi Nibishoboka no tora nivyo ngo binga mukobwa biti meze neza nawe nibigushaka ikinganye wagize ikibazo iki ucumfashe ikibazo nagize ushaka kukimenyera iki kubera kugira wiyahura kandi mbona ukiri umwana muto cyane nibirebire sha nibirebire akivuga n'ikibazo mbari habaye iyo atakibazo gihari mba ndiko nkora ibintu nk'ibi wambarira basi turavugana birahera kauka birahera habaye nibiki nawe mureke kumugora reka tuvugane none ntidushobora kuratuma ivyo se aguma ashaka kubikora mureke kumugora nawe ivyo binini ushaka iki kari wonyene uwundi aguma ashaka kubintu ni frappe ni vyenye Anje nibiki kubera ki Anje ushaka kwiyahura nibiki Anje nibiki munzanire basamazi yo kunywa turakuza nta kibazo ufise kibazo ki n'ishuri mungu dukundana yaraye muzana amazi abamukorera amazi muzana amazi kandi yazi Nisa ufise kibazo ki mungu dukundana yaraye amevye none umuhungu yaguhevye mwapfuye mama yangu Anje ubahe urafise abavyeyi bose none kubera ko wagira wiyice habaye ikibazo cyacu tuma wiyice none ushaka je ndakubwira ibibazo bingana ngo cyose ndakubwira ikibazo nifitiye ngaho nyine Anje basi uyo muhungu abahe uyo muhungu abahe aba mu kigobe mwapfuye iki ngenda gusabye vraiment ureke kunyibutsa ibintu byabaye ureke kunyibutsa ibintu nk'ibyo byabaye Anje nibiki Anje reka ibyo bintu Anje nakubujije reka ibyo bintu none uko bitorera iki Anje oya Nimbiriza nkuko ndi mutonyi wawe Anje reka ibyo bintu uko bitorera iki Anje reka ibyo bintu reka ibyo bintu sinicyo nyene cyajya kubisambaza ngaho Anje reka ibyo bintu
Angereka ivyo bintu ndakwinginze. Ndakwinginze angereka ivyo bintu. Basi uyo muhungu ndangira ahantu abo. Urafite nimero ya telefone? Baba he. Nakubwiye ko bamuginyuze. Uwo mpa nimero ya telefone. Telefone sinayigeranya anazimubona. Angereka ivyo bintu. Anje ko basi tujane muhira. Amazi wansabye na yakuzaniye no nibintu shaka nibiki. Anje basi ndakwinginze haguruka ngasi. Haguruka dutahe. Haguruka dutahe ndakwinginze. Izo nyinshi Media nibaze ko murabona ko ari ibintu bigoye cyane. Birabeye gose umukobwa afite ikibazo kinini yahebwe n'umuhungu sinzi ikibazo bafitaniye none umukobwa urabona ko habura gatashobore gupfa agira yiyice kumva zuko webikurengana uci bikomeza ngaka kandi ubonagiragira bitora abantu bijana urabona ko ari ibintu birebire cyane reka nindire turabe ibyo biza kwava Anje ibi bintu wagira ukore ubona ko ari bwo buzima bwawe bwari byarugana neza Ngiye kubona muvize jemfuma vabazi mveo hanyuma nigire nukuri Yewe sinimvira kuba mu buzima na muvize None anje ndakubaza uwo Mungu niwe papa niwe mama Mvuma twona iki ndakuvama amatwi kubera iki ndeka nawe urukundo ndaruzi kuko naje narabyigeze Anje guma ngakwanza ndakwihoza umwe hoza ari muto wawe wemera apfe rero none kuvana muhanuriye yashusha kana yafata ingingo nyabaki none basi uyo muhungu bari maze kumubona mu muryango uwo Mungu nawo ndabyumva uko nyene no mufata basi nomenya ico no gukora amukamenya urukundo ukungene rubabazi ngo ndakubaza webe hanyuma uyo muhungu nubwa mbere nta n'uburigero ubona namubonye umunsi umwe bahagaze kuri protayi ntiyari bwashike mu rugo iwanyu ntiyari bwashike na gato bagenda bagaherereye iyo hama ngo yatwaye indanya numva biriko birananya mama wanyu ari muhira mama ntawe papa wanyu turi batatu je na papa n'uyu mama ntawe yarapfa anje basi byihangane basi yanje hora basi nakundi bigenda iby'urukundo n'umuntu byihangane basi byihoze nakundi bigenda iby'urukundo fata umujane muhira tugende muhira nayo kuyahura si bwo buzima bakunzi banyinshi Media murabona ko numwigema afise ikibazo kirekire cyane afise ikibazo kinini cyane yafashe ibinini kugira ngo ashobore kubinywa basafume yipfira umugabo tu n'ubuzima bwamugoye reka tubandanye dukurikirane turabiyo biza guhava bica biherera mbera ngo hano wo mujane muhira uravyumva maze mushana muhira uco cyungarana mu dusivyo ndazi gatanshobokera ndishinga uvuka ndi mutonya we ne ndabigenza guta umusazi nuko nyene nashake yiharure je ivyo je ntibindaba ari imbere nafuse umutima nk'uwarambose nyamburi robo